Yes, reka twongere dufata umwanya tubashimire cyane mwe mwakoze subscribe ku Makuru TV ndetse namwe mukomeje kugenda mureba ibiganiro byacu. Wowe ugiye kureba iyi nkuru utameze neza, reka nkubwira ati hangana Imana iraza kugufasha umere neza, ndetse nawe umeze neza ugiye ukagushima Imana kuko niyo ibadutije ubu buzima. Uyu munsi rero inkuru yacu twanyarukiye i Buruseli mu Bubiligi ahabereye inama aho Stephanie Nyombayire yashimangiye ko Tshisekedi atamwara. Umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu Stephanie Nyombayire yagaragaje ko bigayitse kuba perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi akomeje kwigira inzirakarengane mu gihe ari we nyirabayazana w'umubano mubi uri hagati y'u Rwanda n'igihugu cye. Ni ingingo Stephanie Nyombayire yagarutseho kuri uyu wa 9 Ukwakira 2025 anenga imyitwarire Tshisekedi yagaragaje mu nama ya Global Gateway Forum 2025 i Buruseli mu Bubiligi. Niwo iyi nama yigaga ku bufatanye n'umukungu ubwo Tshisekedi yari yarahawe ijambo yatandukiriye ajya kunenga u Rwanda arushinja kuba nyirabayazana umubano mubi uri hagati y'ibihugu byombi. Tshisekedi yavuze ko u Rwanda n'igihugu cye bibanye nabi gusa yihunza uruhare afite muri iki kibazo. Mu butumwa Stephanie Nyombayire yanyujije kuri X yagaragaje ko iyi myitwarire ya Tshisekedi idakwiriye umukuru w'igihugu. Ati uyu munsi perezida wa RDC yahisemo gukoresha inama mpuzamahanga i Buruseli mu kugaragaza ishingiro ry'umugani umaze igihe uvuga ko ikimwaro kitica. Yashyize ikimwaro ku ruhande ashimangira ko ari umuntu ukunda amahoro, yirengagije inshuro zose yagiye akangisha gutera u Rwanda no guhirika ubuyobozi bwarwo. Ibi yabikurikije ikintu akunze cyo kwigira inzirakarengane y'ikibazo yateje ndetse yanze no gukemura. Yagaragaje ko bitumvikana uburyo Tshisekedi yigira umunyamahoro kandi yarahaye intwaro ndetse ashyigikira FDLR, umutwe wakoze jenoside ndetse awinjiza mu ngabo z'igihugu. Izindi ngingo yahereyeho ashimangira ko Tshisekedi adakwiriye kwiyita umuntu uharanira amahoro, niko ashyigikiye imitwe yica ndetse igatwika abanyekongo ari bazima kubera ubwoko bwabo, kwanga kwemera ko M23 ari abanyekongo nk'uburyo bwo kwihuza ikibazo. Yagaragaje kandi ko uyu mugabo azenguruka imigabane yose asaba ubufasha ariko bikarangira ari we uri kuzambya gahunda n'amasezerano by'amahoro ndetse agaha akazi abacanshuro kugira ngo bamurwanire intambara. Stephanie Nyombayire yavuze ko Tshisekedi yitwaza u Rwanda nk'intandaro yo kuba igihugu cye cyarananiwe kugira icyo kigeza ku baturage, mu gihe abayobozi, inshuti zabo n'imiryango yabo bahugiye mu gusahura umutungo w'igihugu.